man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam zuwan kamuge beenun hegotuga hifuma algol mennan irshad devwa hadis kurawwa fawa basfuleg gave ightanim khamsan qabla khams faskamegge kurin faskame pebami hun libigannash ege tereng ekkamaka hadis kurawwa fawani shababaka qabla haramik muskuliwumuge kurin zuwan kamuge faada libigannash duniyega huri komme mihaki emiha umuru vetuwa mungos e zuwan duwaswar emiha ya alwadaaki umaffahuga den muskuli umuraddaane mihe tima muskuli umuraddiumuge kurin allah subhanahu wa taala ge magar rujuwave allah ge magu mihaka ikhtiyaru qoffinama ei warabbodu nasibu weri duniyega enayan hewa laaba allah subhanahu wa taala ge ruhiwadigatuma adi ekalaange malaikatunge ruhuma emmeha mu'minunge lobi emihaka libigendana mi duniyeye hitakamage libifaveye mi ruimakun feshi duniyeye den ruimakun nimigendeye mi duahaka tayyaruwan libifama shava duaheke mi duniyeye hitakamage libifawe Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wagtegemi mehmaneke daturek kura insaneke wagtafuragen danjehe daturamma foshi bananjehe gasta koshali konghada datura samaluma vanjehe mi imtihane kayage mitanun najave tobala mi hegge wagutennengeye mikamu filavalu hodama mi ves hayatun duaheke wahenduna kai havireke mi duniyeye hitakamage libifawe Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira majalara malibideye deraya hitamade mundeye rihumai vena libideye ruimai hiddati kaveye kanulaha visnashevi folila male fadamitane mudalai izzadevum fikura khiyalu badalede arai bara devum haqqai batilolideye venai hunu gajehilum roe fadua koffaneye mi duniyeye hitakamage libifawe Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira biruveri kama kehiveri kama makarai hileteri kama tohiru furana maraluma dogu heki baha olwaluma ituhurinu bagota kangulen furusatulibe mi duniyeye gada fadavi inzare kama bingadu helum nufudeleto gada fadavi tufanayeki kandu fuligen nananeto gada badavi insanuntake netigendani visnanjehe mi duniyeye
හිතකම්මගේ ලිබිෆාවයේ අල්ලාහු අක්බර් කබීරා වල්හම්දුලිල්ලාහි කසීරා අල්ලාහු අක්බර් කබීරා والحمد لله كثيرا